Pozdrav svima i dobrodošli na Dorin kanal. Danas govorim o novitetima u mjesecu maju. Dakle, moj prvi novitet je ova pegla za kosu koju sam kupila preko Pika, u stvari sad se zove olx.ba. Nju sam, znači polovna je bila jer nisam htjela ulagati u ovako nešto jer ne koristim to tako puno, nemojte me pogrešno shvatiti, nisam htjela ulagati, nego ne koristim ovako nešto često. Imam peglu za kosu, imam Figaro, imam svašta nešto, ali sam htjela ovu, kako bi rekla, izreckanu peglu. Ona također dođe i sa ovim ravnim pločicama, ali ne znam da li ću ih ikad koristiti jer imam svoju peglu koju ste mogli vidjeti u jednom od mojih videa prije. To je to, uglavnom htjela sam vam pokazati, znači pegla je ovako, zagrije se vrlo brzo, s obzirom da mi je djevojka rekla da je malo više treba da se zagrije. Tako da, isprobala sam je, super je i drago mi je što sam kupila. Druga stvar su ove dvije četke za kosu. Iste su veličine, slučajno sam kupila dvije iste. Htjela sam jednu veću, jednu manju i kupila sam ih u većem razmaku. Ovo sam kupila na početku mjeseca, ovo sam kupila na kraju. Ali sam skontala da mi ipak trebaju dvije jer kad se treniram da jednu mogu ostaviti u kosi dok radim drugo. Tako da kupila sam ove dvije u izboru, jedna je oko 3,90. Tako da, to je to. Sljedeća stvar bez koje ne mogu, ili sam mislila da ne mogu, je Bekutan baby puder. To je moj prvi dry shampoo i kad kupim neki dry shampoo i ne valja, uvijek mi dođe u pomoć, tako da bez ovoga stvarno ne mogu. Koristim ga i prije depilacije, na primjer ruke, noge ili za kosu kad nemam dry shampoo. I naravno on može trajati, piše rok trajanja, ali u stvari baby puder nema baš nekog roka trajanja. Sljedeća stvar bez koje isto ne mogu, potrošila sam bila svoj, ali sad sam kupila novi Farmacy keratinski sprej. Kupila sam dva i kupila sam ih čak prije nego što ću potrošiti svoj prethodni, ali sad sam skroz potrošila svoj i bacila sam bočicu, ali kupila sam novi i stvarno bilo mi je žao jer sam ih bila naručila i nije ih bilo na stanju, možete vjerovati, nije ih bilo na stanju, tako da tako mi je drago što sam nabavila još dvije bočice. Jedna mi je ostala kod kuće, a jednu imam ovdje u Sarajevu. Sljedeća stvar su dry shampoos ili šamponi za suho pranje. Govorim u množini zato što sam kupila 3 ovog mjeseca. Prvi je ovaj koji sam se uvjerila da je najbolji. Doduše bijeli je. Nisam probala onaj za smeđo kose ili tako nešto. Kao što vidite, sad mi je kosa tamnija, nije skroz crvena. Ali u ovaj sam se uvjerila da je predobar, miris mu je vrhunski i u poređenju s bilo kojim drugim šamponom za suho pranje, koristila sam ih, probala sam ih veoma mnogo, ovaj ima najbolji miris i zato ne želim da kupim drugi iz ovog brenda. Znači Girls Only dry shampoo. Imate ga u Didaku, DM-u, CM-u, u Didaku je najjeftiniji, u Didaku je oko 3,5 marke. A u DM-u, u stvari u CM-u, ne znam u DM-u da li imam, vjerovatno ima, u CM-u je 4,20, 4,5. Velika je baš razlika u cijenama, ali isti je proizvod. Samo što u Didaku imate ovaj plavi, bar kod nas u Sanskom mostu, a u CM-u imate sve vrste na 3 police, znači za smeđokose, za crvenokose, za
ove plavuše, možda sam reći plavo kose, plavuše i ovi ovako neutralni sa lijepim mirisom. Sljedeći dry shampoo je Apoliva Hair and Care koji sam kupila u apoteci u Švedskoj. Koristila sam, sestra mi je kupovala često ove šampone za suho pranje koji su isto bili bijeli. Ali ovaj put sam našla, u stvari, mislim da ih prije nije ni bilo, ali eto, ovaj put sam našla za tamnu kosu, u stvari smeđu. I evo vidite ovdje da je već smeđe. Ovo je ubjedljivo najbolji dry shampoo ever. Znači najbolji dry shampoo koji sam ikad probala, kosa izgleda i bolje nego da je oprana, tek ako ima i kako smisla. Ne znam, stvarno je super, samo što mi se ne sviđa je miris, ima neki jak miris. Ne znam, baš kako se zovu oni sprejevi što imaju tintu u sebi, ne znam kako me razumijete, ali uglavnom nema lijep miris, moram reći smrdi. Ali ovaj, mislim, koristila sam taj sa bijelim prahom u sebi, ali ovaj je još bolji i najbolji dry shampoo koji sam ikad probala, naručim sebi više, ali sad pošto sam našla ovaj rozi, koristim taj rozi. I sljedeća stvar, mislim sljedeći dry shampoo je BC, Schwarzkopf, to. Ovaj dry shampoo, on je manji dosta od svih ovih, ali ovi imaju 150 ml, on ima 100. Bočica je upola manja, ali je dosta šira. Jednom sam ga koristila, kupila sam ga uz sljedeću stvar koju ću vam pokazati. Isto u Švedskoj jer je bilo ako nešto kupiš dobiješ 90 kruna sniženja na sljedeću stvar, to je 9 eura sniženja. Tako da sam kupila ovaj, jednom sam ga koristila i bio mi je super. Sad ne znam, ne ostavlja bijeli trag, a bijeli prah je unutra, ali sviđa mi se to što ne ostavlja uopšte bijeli trag, nego je samo, imate onaj osjećaj mokrog i onda se samo osuši na kosi i to je to. Volume Boost, Refresher i ja, imate volumen i ovdje piše Refresher, to jest više je Refresher nego ono dry shampoo. Mislim da odmah sutradan kosa mi je bila već masa, tako da ono, nema funkciju dry shampoo, ali ima funkciju volumiziranja kose, ako ima smisla. Sljedeća stvar je BC-ova krema slash serum od Schwarzkopfa. Kad sam otišla u prodavnicu, pitala sam imaju li nešto za suhe vrhove. Moji vrhovi stvarno nisu pocijepani, samo su suhi. Skoro sam se šišala, ali znate kako je to sa farbanom kosom. Ona me pitala za suhu ili mokru kosu. Ja sam joj rekla ako imate išta da se može koristiti i prije sušenja, a i kad je suha kosa, ona da se to stavi kao serum. I ona mi je dala ovu. Stvarno je predobro, znači krema i serum u jednom. Malo je pakovanje, 75 ml i bilo je, ne znam, oko, ne sjećam se koja mu je cijena bila, ali vrijedi stvarno jer odmah od prvog nanošenja osjetila sam kako su mi vrhovi, ne mogu reći zdravi, ne znam, nisu bili zdravi instant, ali osjećali su se zdravi, kosa mi je bila pravo mekana i eto, djeca od moje sestre su ono govorila, kako ti je mekana kosa i stalno su dirali kosu i onda to je meni ono vrh, znači super je. Sljedeća stvar, isto bez koje ne mogu, je četka, moja Magic Brush Untangling Brush. Ova se zove, saznala sam kako se zove, u mojim prethodnim videima imala sam crvenu i stalno sam govorila da ne znam kako se zove, zove se Magic Brush.
Ima tlaka u njoj, čašala sam se. Ona je predobra, ima mnogo ovih zubaca i tako su tanki i savitljivi, ali raščešlja kosu stvarno u sekundama. Sa keratinskim sprejem raščešljam je ovako, znači kosa se stvarno raščešlja brzo. Imala sam crvenu, ostavila sam je Ailey koju ste mogli vidjeti u mom prethodnom videu, u stvari moja prethodna 3 videa. Njoj sam ostavila crvenu četku, a onda sam došla i kupila sebi ljupčastu. Ljupčasta je moja omiljena boja i nije prije bilo, samo su bile crvene, ali kupila sam ljupčastu i mogu vam reći, prezadovoljna sam ovim četkama, koštaju 7,80 i nije mi uopšte žao dati za ovakvo nešto jer predobro raščešljava i brzo raščešljava. I plus ovo je tako mat i lijepo je zadržati, nisu one lakirane, ne znam, i kad vam ispane neće se slomiti jer je u jednom dijelu i ne znam što da vam kažem, morate probati, u CM-u imate da je kupite. Sljedeća stvar nije proizvod, nego je ova trakica koju sam kupila isto u Švedskoj. Mnogo sam stvari kupila u Švedskoj, ali ne znam, uvijek sam mislila da ovako nešto neće meni stojati, ali ne znam, šta vi kažete, stoji li mi? Svidjelo mi se, probala sam ih mnogo, ali ovaj mi se baš sviđa, nekako ima onaj Snapchat filter na sebi. Sljedeća stvar je Revlonova Color Bomb, za koju sam najviše bila excited da probam i najviše sam ponosna na ovu stvar i mislim da je ovo najbolje nešto u što sam mogla uložiti. Znači, Revlon Professional Nutri-Color Cream ili što ga u narodu zovu Color Bomb. Znate onaj osjećaj kada dođete od frizera i kosa vam je lepršava, nova boja sija, toliko ste ponosni na svoju kosu da morate objaviti najmanje jedan selfie na Instagramu. I taj osjećaj kod mene traje nekoliko sedmica, 2 do 3 sedmice, jer se crvena boja jako brzo ispira. Nakon 3 sedmice sjaj nestaje, kosa mi je naranđasta sa žutim tonovima i ja sam lijena da sama sebe farbam jer duga mi je kosa, ne znam kako ću nazad ofarbati i tako dalje. A kao što sam vam pričala u jednom od prethodnih videa, moj frizer je u Savskom Mostu, ja sam u Sarajevu i stvarno ne idem čisto da se farbam. Ali zato sam našla Revlon Color Cream, Nutri-Color Cream, koji je mojoj kosi dao sjaj, vratio u život, dao je potrebne vitamine i ima predobar miris. Ova nijansa je 500 i boja je Purple Red, ali u stvari crvena. Ne sadrži amonijak, niti peroksid, niti oštećuje kosu, nego je oživljava boju koju ste prethodno imali. Upitala sam djevojku u prodavnici gdje sam kupila ovo za detalje, rekla mi je da se koristi kroz svako 3. pranje, eto može i svako drugo ako već baš mora. Da se ispire naravno i treba neke 3 minute da stoji na kosi. Isto tako čitala sam na internetu djevojke koje su koristile ovu kremu, držale su je na kosi nekih pola sata do 45 minuta, što je znak da ne oštećuje kosu i stvarno ima onaj deep conditioning i to mi se stvarno sviđa, ja sam se uvjerila u to. Meni je stvarno bilo potrebno 3 do 4 minute, ja sam onda to isprala s kose i ovo je boja poslije jednog pranja, znači bila mi je crvena, a vidjet ćete u ovom sljedećem videu u stvari kako sam ja to koristila i kakav je rezultat prije i poslije. Boja ima od bijele do crne, nijanse možete potražiti na internetu, moja je 500. Ja sam je kupila u Švedskoj, ali vi možete potražiti preko interneta ili na Revlon Professional Facebook stranici, uvjerena sam da je imaju i tamo. Militraža im je od 100 do 250 ml, moja je 250 ml i košta oko 15 eura, što je i super cijena s obzirom da
na farbanje ode i više, a farba se ispere nakon 2 do 3 sedmice. Ovo mogu koristiti oko 2 mjeseca jer djevojka mi je rekla da ne ide puno proizvoda na moju kosu, iako je duga, što sam se i sama uvjerila. I super je što ću tokom cijelog mjeseca imati u stvari crvenu boju, a ne onu naranđastu i sa žutim nekim tonovima i ne znam. Mislim da je ova krema super za ove ljetne dane koje ne dolaze, jer ljeti je kosa puno više izložena suncu i kosa, u stvari boja, blijedi brže nego inače. Sljedeća stvar koju ću vam pokazati je ova farba koju sam kupila i s njom se namjeravam ofarbati. Skroz sam slaba sa ovim farbama i tu uvijek odem kod frizera da me ofarba, ali ovo sam kupila u slučaju da ne budem imala vremena. Uglavnom pričala sam vam da sam našla i frizerku ovdje u Sarajevu koja je super. Ako kome bude trebalo mogu je preporučiti i ona farba s vašim farbama. Meni su potrebne 2 ove farbe za moju kosu, ali za sad imam ovu Revlon Color Bomb koja mi je ekstra i stvarno preporučujem svima. Kao što sam rekla, imate nijansu bukvalno od bijele do crne. Imate i pastelne boje, ali mislim da nije isti naziv i da nemate pastelne boje nemate u ovom pakovanju od 250 ml, nego od, pa ne znam, 110, tako nešto. To bi bilo to za ovaj video, hvala vam na gledanju, nadam se da sam vam približila neke proizvode, da ćete razmišljati o kupovini nekih proizvoda jer stvarno svi vrijede. Ja sam probala sve ove proizvode, nisam ništa naslijepo sad pričala. Dobro, nisam ja ništa ni detaljno toliko pričala osim ove Revlon kreme, ali eto, probala sam, uvjerila sam se i stvarno stojim iza ovih svih proizvoda. Ako budete trebali kakve informacije, malo da približim ove proizvode više nego što sam sad, možete mi se javiti na Facebook stranici, link ćete naći ispod, a možete i ukucati Dora Pharmacy and Tutorials, Facebook stranica, Instagram Dora_Explora. Hvala vam opet na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Bye!